Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasongko bolong manre sokko bolong. Awe kodong mage nama dodong. Pakulingi pemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, namang magi-magi eleki assalamaka rilino makuto parusriman rinakong Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sini toma-toma lebiku, wabil khusus Bapak Imam Masjid Raya Rapang, para majelis taklim atau muslimat Nahdlatul Ulama Rapang, mudah-mudahan padang kaki rimase ripong Allah Ta'ala, amin. Tentu to pada syukur usi maraja lurisesya raja kuasangan napong Allah Ta'ala nasaba ye wattu istiraha ipek kegunai bermajelis ilmu nam magi-magi yero jongkak najeta langkah kaki kita sebagai penggugur dosa-dosa kita, amin. Maka untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah, minimal kita bisa melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya mengajak juga untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaba ye wattuwe ulang aja jangan nabitta. Bahkan puncak peringatannya itu kemarin tanggal 12 Rabiul Awal, berarti Yesuwe sudah masuk 13 Rabiul Awal. Maka tentu nareko mapoji kiri sewa-sewai ibu-ibu semuanya ya, angkat to bapak napale alhamdulillah ya. Jadi kita semua nareko mapoji kiri sewa-sewai tentu tuli itepu ya roh. Maka dari nabitta man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Nigi tahu mapoji risewa-sewai maka angkan itu tulina rampe-rampe madijik. Makumutero idi ibu. Nareko misalkan de iga galakai tamat di bola. Sekiranya nule tarampe-rampe madijik moidi. Alhamdulillah maka da magani rokasi lakke kulo galunge mapelas soe. Magani ro lakke kurikantoroe. Pura mega rokasi manre artinya tuli irampe-rampe. Nah sabab mapo jiki makemuto idi orang newe mapo jiki ribeneta irampe-rampe mutoi. Ya tapi kadang kala kede na peduli melo imatu tanga beni pil nalisu mak na pole mangarisang nasaba na sekolis manoko-noko tomi. Akhirnya mega to yero na lepiren nasa lonor jolo marangarisang daripada mak di bola cedek-cedek manoko kusi. Tapi dia itu nabada manang idi ibu-ibu ekoi karena selalu bermajelis. Kalau ini muka-muka soleha semua. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita soleha semuanya. Mudah-mudahan kita juga senantiasa saling menjaga dan saling menghargai dalam rumah tangga insyaallah. Jero. Makumutoiro nariko mapoji kilori nabita. Kumapoji kilori nabita tuli rampe-rampe madicitui nabita. Agi ramping ang inabita. Alhamdulillah tadi ada yang solawat, bahkan kita baca Asmaul Husna. Berarti mapuji to kilori pangi. Irampi madikitoi pangi dengan melantunkan tadi Asmaul Husna yang dipimpin oleh Bapak Imam kita. Ya, diikuti sama ya jamaah semua. Maka insyaallah nam magi-magi di manangi surga manangi lolongan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu kuncinya kalau kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak salawat. Apalagi itu salawai, manas saja itu naramping ke nabita. Man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Nigi masalah wariya insyaallah lolongan syafaatku umat tirisuri monrina pong Allah Ta'ala. Riwatun namatu ibangkitkan tawi pabu. Ipatoko ni tawi reso kiamoe. Angka tau pusa. Kega milok lau. Dia ni sengi kega nilok lau. Tapi engkau barakah salawatna. Pure bermajelis seperti ini. Nalantunkan itu salawat. Alhamdulillah. Yenar kasih barakah salawat. Wat dingi pita lalem adecina salamai. Wat tunamatu di yaumil hisab. InsyaAllah. Nasabah engkau ya rosyafa'ai. Engkau pertolongan Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makdasi itu Nabita. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha asyan. Nigi masalah riya we kasih sebawang. Maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali.
Jadi 1:10. Si sengidi pong Allah Ta'ala masalah lo ridi beka 10. Salawat na pong Allah Ta'ala ridi taniya apalah. Tapi berupa pamasi. Jadi komelo ki masih termasuk kuncina to yaruna paminggai salawat-salawata. Ya. Insya Allah. Kalau ibu-ibu ini sudah pintar semua salawatnya. Jadi kita selalu melantunkan itu. Dia nama keda berjamaah pina pakai salawat. Koki boleh silakan dimanapun kita berada. Nah sahabat tabi di semua jamaah. Ya Rabbang Allah Ta'ala na perintangan ya sengi sempajang. Tapi pong Allah Ta'ala di na perlu mas sempajang. Ya Rabbang Allah Ta'ala na perintangan ngi puasai seke haji. Tapi pong Allah Ta'ala di na perlu mana na pigaw ya. Tapi magi hanengka. Angka na perintangan pong Allah Ta'ala na lena hamat yo pigaw ya. Perintangan na pasti tesamanan ni. Perintah masalawa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah ya palamanang luar biasa ini jamaah. Ya palamana ya makre pong Allah Ta'ala si tongan-tongan na pong Allah Ta'ala si bawa malaikat na masalawa ilorina bitta nenapa ki manang idi na rampi dipanggil dengan panggilan spesial ya ayyuhalladzina amanu sininna tumatepo ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salawat mana kolorina bita berikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ya sengi salawat. Ya, pong Allah Ta'ala perintah nali nama dia lebih gawi. Gana sewa-sewa Pak Bu, nasuroki pong Allah Ta'ala, magi nali na di na perlu na pigaw, tapi magi nang kay salawat. Ya barakah na salawat. Alhamdulillah, yai di mana Pak Bu? Tabi. Nariko melok kehidupan kita berubah. Kita coba-coba nih gare. Ajak mu nama lampi salawat. Salawat Jibril saja kita amalkan setiap hari. Itu ya. Sallallahu ala Muhammad. Maupun comi. Ipakoli-koli. Sallallahu ala Muhammad. Ajak na mega. Siratu mula na sesuai. Kalau konsisten itu ajak na meta siulamo. InsyaAllah. Kelihatan perubahan dalam kehidupan kita. Entah mabela ki pole abala-abalai, entah kehidupan kita ada perubahan, entah persoalan ekonomi, jama-jamangi matuju dan lain sebagainya. Jadi silahkan diamalkan itu. Apalagi ibu-ibu biasa nak kilo-kilo ngirdi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ya pala mana? Dia nak mereka kilo-kilo ni komelo ki yemiru palulisu salawat Jibril tadi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kamu yemiru komelo ki tambah sionero makan japi. Alhamdulillah. Bahkan angkasi salawat. Ini Imam At-Tirmizi ini Pak Bu mengajarkan dari Saubah radhiyallahu anhu. Ternyata engkau salawat Nurul Mubin atau salawat Al-Mustafa. Ini kalau kita amalkan, bahkan Habib atau Habaib itu luar biasa selalu mengamalkan ini. Itu engkau ya salawat Nurul Mubin. Termasuk ye Nurul Mubin kelihatan nanti itu. Megalat de barakana. Megalat de barakana terutama papa simpu dalle. Wedding ibace atau salawat Al-Mustafa atau salawat Nurul Mubin. Kega yero nuling ka mapalay ko. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Coba semua. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apalah nih? Ya, nanti lihat channelnya apa ini? Ya, buka kembali channel YouTube-nya beliau ini. Ya, silakan like and subscribe, share dan komen. Jadi itu, jadi solawat Nurul Mubin. Ini diamalkan setiap selesai solat fardu. Iya, tamalkan ini. InsyaAllah, pasti ada keajaiban lagi itu, Pak. Ini alhamdulillah, saya amalkan ini.
Saya terus terang, ya, saya terus terang Ibu, saya masih sekolah sampai saat ini. Ya, kalau kita jama-jamangi, mega tu di nama tepuk, saya bisa lanjut kuliah S3 sampai sekarang. Tapi ya rob mega salawat, barakah salawat. Alhamdulillah, tuling katu hakasi papi dalam mak barakah nilai keupung Allah Taala. Artinya ini saya rasakan sendiri, barakah salawat. Ya, bahkan barakah salawat yang saya rasakan sendiri, artinya dia cerita bawang. Nah, sabab walam ini. Termasuk saya Ibu kurang lebih patatau kasih babine pertamaku. Masih lagi ustaz. Nasabak kurat telu metoy na ganda apa? 4 kurang 3 berapa? Dimi. Patatau nga yero, baraka salawat tomi, patatau nga siwa bine, kudi penilik kawi Japong Allah Ta'ala. Patatau. Barakah salawat yero amalkan. Alhamdulillah termasuk salawat Jibril. Ditambah tomi yero doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Bayangkan itu, alhamdulillah, maka kenureta telu ni. Iya telu ni. Sampai-sampai podang Indo. Nah, gitu meloko gatambay na sewe aja na jolo. Madampa-dampan ni. Dia ucau na sematampo dia cau memana tapi cau ka matarana. Wah. Ternyata matarana ini. Apalagi nasi ditulil mesu kampo ki cede-cede misalnya kasih aja na jolo tatarwa ka biwi jasi. Mon ripi matu bari batu api. Ini akhirnya alena na cau. Ini artinya kung kamanang apa keluarga tak bolehlah diamalkan salawat. Yang penting aja na metala di salawaki. Metala da mai salawaki na cakatin romana ki deta baje dare itu gaji. Betul. Nah, itu jadi banyak sekali berkah salawat termasuk itu Nurul Mubin. Kode patah apa layero, majelis taklim harus usahakan hafal itu. Atau masih mau ulangi 1 kali lagi? Ya, boleh ya. Kalau ada yang mau rekam silakan. Ya, silakan di. Setiap selesai sholat fardu amalkan ini. Namo sistem yang penting amalkan ini. Salawat Nurul Mubin. Lihatlah keajaiban perubahan dalam kehidupan kita, terutama yang sengi mappalo modalle insyaallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oku pa ima baca ye makanja suarana lebih pakai sinna dan apa ada suara kayak mapere. Tapi insyaallah kan kita bukan suaranya tapi barakahna. Insyaallah. Itu luar biasa namanya salawat. Kalau salawat asgil tes semana nih kapan? Itu banyak sekali manfaatnya. Salawat asgil kalau kita ini yang kan biasa tulina cerita jakna tawe pamigai salawat asgil ta insyaallah. Ya, termasuk kong kamelo celakai ki melo jajak si paki ki ini juga fungsinya salawat asgil. Tak apalah salawat asgil. Allah. Ya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini salawat asgil. Kung kami lo jasi pagi ki bacangi salawat. Insyaallah mabela tahu Pak. Ya roto melo jajak si pagi ki. Ini banyak sekali tuh macam-macamnya salawat. Ini bahkan ada salawat tibil kulub. Tapalah mana tu ni melo toki melongi. Makasih ro. Coba abata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Masya Allah. Ini tahu fungsinya salawat ini? Nah, tibbil qulub kongka malasa-lasa dena melok paja sana suruh baca. Termasuk kongka kita jenguk itu. Jangan sampai apalah bami salawat di tes pun sinna. Termasuk tibbil qulub kongka tuli marisa tinna ya baca ya. Ya, namanya tibbil qulub. Nah, wadi tenang hati, wadi tu malah paja lasain insyaallah. Itu nulai kapal tapal napa tes semana salawat asyil tapal napa si tes fungsinya. Nah, ini banyak sekali itu salawat. Luar biasa. Ini salah satu juga bukti cinta kepada Rasulullah, yaitu selain kita tadi mengatakan cinta kepada sesuatu itu kita harus sebut. Termasuk ini kalau kita bersolawat, berarti kita sudah menyebut nama Rasulullah, berarti kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba ini sebenarnya Mario nih. Ya Allah Ta'ala luar biasa sekali dengan diutusnya seorang rasul di permukaan bumi ini. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ya Roh, Nabi tak sudah didaulat menjadi pemasir di sini nalangi. Ya meskipun Allah yang punya segala-galanya, tapi pengallah Ta'ala narampion nak koya maka dah utusuku Muhammad sebagai rahmatan lil alamin pemasir di sini nalangi. Maka nariko pengallah Ta'ala sudah mendaulat Nabi, maka Nabi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kongka kiidi umatna untuk menghormati Nabi. Kongka melok tapi gau as-salawat salawat ki jolok ko Nabi ta. Nah sahabat Nabi yang punya rahmat ini. Jadi agi tapi gau kue sininna alangye insyaallah mak barakat tu. Apalagi kalau kita sampai selain bersolawat engkato beresalat talori Nabi ta. Ini saya mendapat ijazah am. Ijazah am itu ijazah umum. Nigi tahu bacai, melo na terima, itu akan bermanfaat. Itulah ijazah am. Beda kalau ijazah khusus. Mengkhusus metopi napa wad dia rupat disengenge. Tapi ini ijazah am, wad ditoidi. Aga yero nasabak ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rahmatan lil alam pamasir di sini nalange. Jadi yero kumelo ki magau-gau termasuk Pak Galunge. Sebelum matana ki ya minimal kita permisi kepada Rasulullah. Ma bere selemoki. Idi Pak Balu sebelum tabuka itu kota, abere selemoki ke Rasulullah. Ya idi agak-agak jamata, abere seleki hajolo. Meloki menro toe, meloki lotega, abere seleki jolo nasabak ye punai pamasir di sini nalange yang sudah didaulat oleh Allah yakni Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi tak. Maka kita memberi salam selain salawat itu. Pekogi carana yang ijazah umum ini yang sudah diijazahkan oleh Andre Guru tak semuanya. Yang mana itu beri selenge. Maka dah bawa itu. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Nah beda tu ko ziarah ki. Engkau toye tu beri selena. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Safatallah. Assalamu alayka ya Syafi'allah. Itu banyak. Ya, tapi ini khusus ko meloki pamulai zaman-zamannya. Ya. Meloki maga dan lain sebagainya. Ye, tabuka lalu nasi bawa bereselori Nabi tajolo. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Tapalah ni? Coba gare. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Insyaallah mak barakah itu. Balu-balu ta ko makura pangeli insyaallah pasti megan itu pangelita. Apalagi kau memang nisa ni tahu, ya itu kau dek meto pengkai promosi kangi, dek meto tu. Tapi intinya itu usaha dengan doa memang perlu. Ikhtiar dan doa harus dibarengi, insyaallah. Jadi tampal ni rodi beres selenge. Diulangi. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Magampang mo je angka YouTube na Ustaz Syarwan bisa dilihat nanti ni. Okey, Ibu di tampal ni ro. Nah ini. Jadi ini Ibu. Jadi tabe, mak si Bu Manis di Makapala. Matupi. Bisa buka kembali nanti video saya di YouTube. Apa ini? Alutapa channel atau Papasa channel? Papas Agama. Ya, Papas Agama channel. Silakan dibuka nanti Papas Agama channel. Berikan komentar, like dan share. Pokoknya ini mani supaya Megan nonton itu. Alhamdulillah mak barakat tu insyaallah. Jadi itu. Jadi mai gaji itu sitongan. Nah, kadang isu pelekangi. Ya, dia tamatepe. Itulah ya roh ya senge Pak Japi agapun ya roh Pak Bu nariko dek tayakini dek nule jaji tu. Dek tayakini insyaallah. Ya, mudah-mudahan barakah ya Rasulullah insyaallah.
Nasabah ibu. Ibu. Fokus ke kijolo, fokus ke kijolo. Ibu. Termasuk yaitu tabi biasa muto ye na rampe andre guruta. Termasuk tabi laketa tu de na wadingi jami laketa makada de na puji mite janda tatungkang ibu rumah tangga ku salima. Iya. Betul itu. Karena sekarang kadang ada jamu janda muda. Kadang ada janda sengketa. Maksudnya dia pernah selesai akta cerainya apanya malakai sih. Ini masih sengketa belum bisa selesai administrasi apanya dan lain sebagainya. Nulle biasa mutung kata lolongan di. Bahkan ada jampir janda pirang. Biasa itu Pak Idi uranewe kadang ingin melihat sesuatu itu. Tapi wad dimuto tamalkan baraka salawa. Kumatin relaketa tabe niat kempuan tanah poda baraka salawa. Ye lakke kude gagawat di naita macanti sangadina ya bawa benena puang. Baca nih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah magi-magi yero laketa dena nawat di ganita. Artinya kamu wadi ini tapi mana nita di bawah nita cantik. Yang penting niata insyaallah. Berungi matana. Yang penting aja nana marulak aja nana masulah apa pas di ngamai. Itu bila boleh jadi matana tak berungi. Nasabak kadang idi uranewe tabe kadang idi uranewe kamata-mata biasa itu kata mata-mata kan. Itu bahaya. Tapi kubansana alena ustaz mana insyaallah. Abela. Tapi wadi muto ku ustaz nulay na paham mo Ustaz Sarwan engkau na benena pale. Yero tabi termasuk ini. Kalau misalkan misalkan bapak-bapak ada yang mau ini juga amalkan boleh wadi muto. Apakah ada tuang kabene na tulimanan atau tulimanan na cek kita lelakin aku boleh? Wadi mutoy japing salawat timun na tu kumatin roy. Nasabak kadang ka makun rai, matin roy naman nuko lemo pa. Po ang baraka salawat na magi-magi bineku de na naman na sala. Tanah podo masalaw mani masikiri mangaji mani kulo iman na puang. Baraka salawatmu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baraka salori nabita. Seputo ni timun na magi-magi de na naman na sala. Kayaknya ibu de nelopitang podang ilakene kadang kamakwe. Ini boleh bisa diamalkan. Tapi wakitora jangan sampai tata jemana ni matinro laketa jo ta matinro madiolo ni selaketa kadang katomakwe det nagan lo matinro madang bahaya tuh. Artinya komelo kide na mariga si janciki. Artinya niat-niatkan supaya untuk apa? Untuk dicenget tamanang. Betul ibu ni? Nasabak dicenget tadi na mariga panang ka malam make supaya di na lele ka mata-mata supaya di lele ukatimu-timu. Jadi boleh seperti itu. Insyaallah. Banyak megaladan nih barakah salawat. Termasuk kita ini insyaallah. Yakin ki ibu, yakin ki makeda. Kita semuanya kelak akan hidup bersama Rasulullah di surganya. Amin. Itu kalau biasa ke raudah itu angka tuh tertulis kotu. Saya tidak tahu pasti waktu saya pergi umrah itu. Tapi yang jelas betuannya yero kurang lebih seperti ini betuannya. Nanti itu ketika nanti di yaumil hisab yero pengallahu taala yero matu dampingi degalai sangadina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okoni romatu nareko engka umatna Muhammad. Engkau makna Muhammad misalkan dijas atau iponis ni makada neraka yaro. Tapi ni te nasaksikan Nabi tamakada ite jolo engkau ga salawat na loria. Akhirnya melok ni tama neraka tapi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas sampingnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ko bulu-bulu ku cerita. Ibayangkan sedingin. Ketika itu engkau Nabi ku sampinna pong Allah taala. Nareko nisang makada umatku yaro. Waktu natuo mega salawat-salawatna napatuhi sunnahku naikuti ajaranku maka insya Allah meskipun dia pernah berdosa insya Allah mudah-mudahan disitulah Nabi akan memberikan syafaatnya tau melok tamak neraka di najaji insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kurang tepiasan Nabi ta salawat-salawat kini itu jadi ini Pak merinding saya bahas ini pada sedih luar biasanya nanti itu Nabi tangkeri sampinna hanya berdua duduk di situ untuk mite umatna iga mana na tu kutu angkaga umatku kutu dei pasalame kupuange maka Allah itu nanti memberikan kepada Rasulullah keluasan iko mani Muhammad kegai umat nu melu umpat tama. Bahkan memang ada hadisnya maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga illa man aba kecuali ya rodeena melo.
Kecuali ardi ina melo. Makutane sahabat, maka dah, ya Rasulullah, maya aba. Rasulullah, ni gato di namelo, engkau apa kapal di namelo, tamat suruga. Nasabah, engkau yang nak pengecualian Nabi tak. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali dia namelo. Herangi sahabat, engkau apa kapal di namelo, umatmu tamat suruga. Nah lanjut ni Nabi tak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nigi maka ciori ka nasa nabita yena tu tama suruga na nigi de na melok maka ciori ka faqad aba yena tu setengah-tengah na tau de na melok tama suruga. Maka idi manange maka cio kilori nabita insyaallah ipatoi sunnahna ipamegai salawat talori nabita yakin dan percaya engkau mani tama suruga pamaseno pantala si bawa ki nabita insyaallah. Man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi patoi sunnahku nasa nabita yena tu mapoji loria na nigi mapoji loria nasa nabita kana ma'i fil jannah maka engkani tamak suruga si bawa ka. Subhanallah. Nabita pawi si bawa ka nasa ku suruga nariku na patoi sunnahku nasa kungkip patoi sunnah na nabita maiga salawat insyaallah berarti mapoji kilori nabita na nigi mapoji lori nabita kana ma'i fil jannah si bawa ki mati nabita ri suruga pamasena amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ibu melo kak palampeki ceramahku. Cuman persoalannya melo kak kasih mamuli ke wajo. Iya, jadi ya mak dampeng ngak kasih de boleh metai setengahnya ni 5. Perjalanan ke sana juga luar biasa. Jadi namu to cek dek kumaiga baraka buat diamalkan insyaallah nama baraka insyaallah na pada selamat manaki amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufik wa da'watul irsyad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.